Igihe derukana twari kumwe muri shooting yatwara abasizi. Kwanza byari bimeze gute ijya moments ikihe kintu kwagize? Ari umunsi unyeye bro niyo na challenge murabona nazo urumva ko indirimbo imwe abastari batatu biratandukanye nta nubwo ufise experience birakunyiganza ukuntu cause ukurajera ujya brand iwe ntipfe ujya brand iwe ntipfe kandi warabunye ari abandi bantu benshi mu abastari bari mu atari muri kamera byose kubijera ugize ikibazo ugize icyo ashaka ni MC so we gusinyisha wafashe D1 yaragutwaye time kabisa. Yeah, D1 nka mwanya munini cause urumva ijya ndirimbo ariko ngene D1 yarinze ni watangura indirimbo so uretse no gutangura indirimbo aho naririmbye umengo umwanya munini gusumba abandi sana kuko novuga yuko je tukihura na boss yambwiye ati clip iza guhera saa 4 saa 5 mugani bukatwarakesheje mugatondo je natashe saa 2 za gatatu bukeye ndavyibuka umunsi wa kabiri rero nta ikibazo kiba cabaye kiba ari ikibazo kimeze gute ya niya kwa kundi nyene urumva tuko dukora indirimbo umwe abastari benshi so ari mu mujyi ukazumva ngo nacerewe naciye muri saro ubundi ati ewana fanya hivi abadansere kugasanga video iri gutangura saa 2 cyangwa saa 6 bakunze kuvuga yuko twese kuri nosi nta gishasha twazanye turaciga we nawe nk'ubu iyo nk'uposhije muhira ndatwara ama clip y'abandi we akinshi umuntu ukunda kurabira akavuga ati je umuntu aranyinspira sana umvumenga yakoze clip umvumenga ijya place ni general kuri ba hani wacu general na Brian bari bon abo nibo bavuga ati jewe barama courage kabisa cause baranduta mu kibuga so rero iyo bariko barakora ndaraba cyane bakoze uko okay kumbe nanje nokora ukubyongaragaza nk'ubu yashitse araje nk'umuririmbyi dufate nka Bifuzo na Sabi barakunze kuvuga cyane ko bituko batumvikana urashobora gukorana n'uyu ntihagire ikibazo na kimwe kiba hagati yawe n'uwo wundi Jeff izo umunsi umwe yanyandikiye arambwira nari namurondeye je namunabwiye ati tete yangu courage hanzi nibuze byo yambwiye ari bindi yarengeje ko by'amaherero nyene nivyo bakunzi bacu kumenya gahenze Jeff yarambwiye ati tete yangu ukora dewe bikora video abaraho baribesha so umva akarambira abandi dusangiye umva fizo kabayo open sati twarakoranye mwibanga ibintu abantu benshi batazi uno munsi navuga yuko nubwo ba director navuga yuko hakuri mwe mumfatiye hanini ku baririmbyi biwacu nka wowe iyo ubonye nk'umuririmbyi agiye gukora igikorwa mu mahanga nivyo yama amwe uwo rucakira gute ibintu sorry mvuguko umwana umuhaye ingari muhira akaguma zikinisha zijya nabi ucumureka ni agenda gusangira n'ababanyi batafise impuwe nawe the way bazijya gusa basanga bana zimaze acamenya ate kumbe kurira muhira biratanga umutekano bavuze iki umusana agiye kuri hanze y'igihugu bifise ikindi kintu bituma rya twebwe abadirector basigaye umusana agiye kuri hanze y'igihugu cyo bituma rya twebwe hariya nta jama datwara bakoranye baramubwira ati bana estiliste n'uyu amara musiliste naya ibi nibi dukora abari under control so rero avuye hariya za yatahuye IQ ati kumbe video ziko kumbe baje mugabana video nziza wekora twege ngatura yo propose bakavyanga basanga tiko tukora balancing iri muradi tufanye kazi Yes bakunzi ba Step Media ngura meje kubabwira ngo rero MC wanyu MC mwakunze benshi arakabazina namwe wagije MC yo ryavuye yashubiye kugira urusobanuro ariko ntarandiriye cyane kuri ibyo reka kwanza tubanze tumwakire neza ko rajya vraiment batukwa mu ambutiage tukwa mu bitubingi toto bikwaye cyane papa meze neza ku mutima no ku mubiri gamaje meze neza cyane kabisa by the way ndakunze ingene wambaye ko Jason n'umufana wa Barca Sajesi nambaye kubera Barcelona acha hakufa nambaye kubera nawe gakunze gift nahawe na sister wahawe na sister akana abantu benshi barakunze yogahisha ngo sister aho usanga ari umunani ni sister kamane kare system igezweho ni sister wanje ndamu telefone wumva namubwira kaga uzo wampaye aho nambaye ariko urameze neza ameze neza cyane ndazi urabibona kabisa ariko abantu bari kwadukurikirana bifuza kumenya rero MC mu majambo make ni umuntu ki umuntu ameze gute MC mu majambo make MC ndi muntu akora indirimbo zibona z'abasani umuhungu yavukiye mu Burundi mu Rumonge mu ncamake MC ni Munyarumonge kabisa avuka mu muryango w'abana bana
9 kandi ndi 9 uri umuhererezi Bana 9 kandi ndi 9 ya video zanyu muraba zakozwe n'umuhererezi ahubwo rakwiye guhindura n'izina ukore ko muzega ati MC aka umuhererezi umuhererezi kabisa by umuhererezi kabisa nuvuga yuko igihe derukana twari kumwe muri shooting yatwara abasizi kwanza byari bimeze gute ijya moments ikihe kintu kwateze ari umunsi wemeye bro niyo na challenge murahura nazo urumva ko indirimbo irimo abasitari batatu biratandukanye nta nubwo ufise experience birakunyiganza ukuntu cause ukurajera ujya brand iwe ntipfe ujya brand iwe ntipfe kandi warabonye hari abandi bantu benshi mu abasitari bari inyuma batari muri kamera byose kubijera ugize ikibazo ugize icyo ashaka ni MC so gusa narabonye na ni brand iwe isa nk'ikwiye hari abantu benshi bamwe bari bejejwe ibintu by'amatara hari bajejwe yeah of course but habaye ikibazo bihutira iwanjye umva rero ujya munsi wari umunsi ugoye cyane wavuze yuko iyo ugiye muri shooting y'abantu batatu ijya bigorana sana cause ukurajira abantu bajya team yanje igeraje nanjye nkagera bajya basani urumva rero ikibazo kiri kugera bajya basani ijya munsi hari umunsi remeye cyane ari ndi baba abantu benshi kabisa navuga yuko je umuntu yankiwe mbwa ati ingo uze kuza uze gufata nawe dusanamu twa behind duke ariko narabonye nakazi karuhishije cyane bro munacokaga sana kubera ngerageje kuraba kuko umwanya munini setting nyinshi wafashe D1 yaragutwaye time kabisa D1 yaramwanya munini cause umva ijya ndirimbo ariko ngene D1 yarinze ni watangura indirimbo so uretse no gutangura indirimbo aho naririmbye umengo umwanya munini gusumba abandi sana kuko novuga yuko je tukihura na boss yambwiye ati clip iza guhera saa 4 saa 5 mugani bukatwarakesheje mugatondo je natashe saa 2 za gatatu bukeye ndavyibuka umunsi wa kabiri rero haje ikibazo kiba cabaye kiba ari ikibazo kimeze gute niya kwa kundi nyene urumva tuko dukora indirimbo mu abasitari benshi so harimo umujyi ukazumva ngo nakerewe naciye muri saro ubundi ati ebana fanya hivi abadansere kugasanga video iri gutangura saa 2 cyangwa saa 6 kandi byo byama ibintu abantu benshi barora indirimbo batazi ko byabaye kuko hari abantu bakunda dukoresha umwanya nibashaka guteranya n'umuntu ugasanga hari biraka bimwe muri kurahomba bitewe nuko kuntu usanga wagira hora niyo challenge akajambo bakunda kuvuga ati utahuye umukino ntupanika so umuntu dukoresha umwanya yaragwiriye ugize utahuye umukino ntupanika kabisa nta panic ikora muri game so umuziki ni game so when you understand the game so hari ibintu so rero bigiye kuri side ya dukoresha umwanya niho hantu haba ari useriye mugabo hariho umunsi utegerezwa kugenda gute waba uri seriye utaburi seriye umunsi utegerezwa kugenda uno munsi nakurondeye kugira ngo dushobore kuyaga byinshi abantu benshi babonye irya mbere ari babonye irya mbere MC ariko barifuza kumenya MC byagenze gute kugira ngo ashobore kwisanga muri no mwuga bo nubwo utozwe ndazi umuntu acha kera yo no urumva je nari umudancer first of all hari 2010 na mudancer iwacu ahantu mvukimagara ba sina mudancer aza gutamba mu stage mugabo na mfise ama academy najamwo ndi hafi y'umuziki cyane so ndavamwo basista barahankura abantu nkara kuririmba mu kanisa hari kanisa bagira babaye umukorezi babita abakorezi baraba methodiste twebwe iwacu cy'abisilamu kandi n'abakirisi baravanze rero je ndi kwa mama naca mvu umukirisi uri kwa papa mu Islam rero icyo gihe rero nari ahantu basista banje baba so basista banje rero barabakirisi barambwira ati tujye gusenga muri bazitagute zakora leta abana Sunday school I don't know Sunday school ni kwa Mungu ngatondo zijya koreza abana nyine urumva jya korare y'abana so rero kuririmba birananira narasamara public mba mu birara uvuge nk'ubwo buryo mvuye mu bintu byo mu isite ngiye mu bintu byo mu machat so byari bigizene mba buririmba nkamaze kugerageza gutamba no kuririmba byose biranka cambayo mbo mu DJ kujya kwa DJ Free Bites navyo biranka so kwanka naguma mbona ikiruti kindi mbona kurusha imiziki kwibarabara ndabikora alipita mambo mengi kurusha imiziki kujya mu music transfer technique so canja mu bintu byo guteranya wimaje n'abantu bamwe indirimbo ndabateraniza nko ugasanga nka Satbi yaba yasohoye nk'indirimbo itabona abantu bakaba bayikunze cyangwa ati nemeza ko tudafise video ugasanga ndiko ndahomba amahera kubaza atasohoye video cyangwa ati none
siniga gukora video yafata audio ya Satubi nkaca ndona ama image ya ba Satubi izindi ndirimbo bagiye barakora nkaca ngenda ndateranya muri radio umuntu atazi ivy'ama video abonye atahore message ya audio Satubi yasohoye atazi clip yasohoye muga ntivyakugora yarangora mana afise machine urazi ya machine watsa akatumye ngo ati ya machine igihuba so mugabo kora yarahinda sana naco ndabikora mu ijoro nkababwira ati mwe abana Satubi yasohoye yanahindunkiye muri WhatsApp burya ejo muze mu itore kumbe ngiye gukora fake video ibijya muhora mubona ku YouTube bitamisha abantu batari video zabyo acha ndazikora gasanga umufana aragara mpaye sensa aho wari muri ba DJ bo muri studio oya babandi barunka imiziki kibe bajya bubona bavuze ibintu kwibarabara barusha amafilme sinzi ngene babita hino genda bazi nka music transfer canke cyber transfer so rero machanza ndatora amajana 200 rero haje abantu ndibuka na Fizo nageze kumuhakora bona Satubi kuri clip narateranije ama image ndadandaza ndimbo navuga ati ndimbo rero bayimpaye navuga bayimpaye muri WhatsApp ayishugiye mugani nizire ko aterambere ritari bwaboneka kuko abantu bo bahenda nkuko demi set man abarundi YouTube nayo bari bazi umva byari ibintu bigoye gutahura ama audio wavuze ko byagenda gute ama audio ariko yadushikira tukagura ama CD tujya copy tukajya copy bacha tubishira mu machine tukakora ama convert nyane ukuntu tukaronka video itariyo ngabo umuntu ariko akanarira ati video kwete baniyo kabisa so navuga ati bahindunke muri WhatsApp rero banyita DJ akazi je nitwa DJ MC yeah so DJ MC bijya ntabwo rije muri video gusa ya depuis kabisa so rero mbona umengo gukora ama video ya fake biranse hari umugenzi wanje yarafise band gospel acharambye ati ntango twebwe kane video urabizi gukora video umba yasanze muhira umunsi mu video ndiko ndediting ntiyakemye ibyo ndiko ndakora mugabo barabona ndiko ndakora video so gati kumbe bamuhungu no mu direct bo bavuga bavyitana mu DJ ibyo byo ngo mu data ntabyo bavuga se byo mu DJ cyagenda bashusha umutwe korari yiwe barumvira 5,000 barazana tablet bari bafise ya Samsung ayi tablet zinini nyene za Samsung uko barambye ati bro twe dufite indirimbo tugomba dukorere kuri so ndavuga nta kibazo turacomoka mba icyo gihe icyo gihe amadiski yari yapfuye nta kazi ndakora ngo cya kino kirakarira iki 5,000 byitanye ndabico icyo gihe 2017 iyo note yari ndende aho sinzi ko ni director nta n'umugambi nifitiye kuba director mugabo byari biri hafi gusa sinari kumwe n'uburi hafi y'ikintu cyabizi so ndagenda ndafatana ba film iyo ndirimbo irasohoka mu karere nayindi niravutswe kandi je nasanze man so siniyeme ariko je nani sanzwe dukoranye wacugenda nani mfise abantu umva kuva mu bwa butamvyi kugira no kuduga hari abantu benshi bari bamaze kumenya kubyo nsugumye ikintu cyo gwawe nubwo baba baki mbwa kirafise abantu bishikira kacacata karere so ibyo byose nubwo nabikora indirimbo kubera rero bari je ndi promoter kandi tubikorwa naca ndagishira mu bantu bacumba akataka iyo ndirimbo ati MC yakoze video umva akantu narakamanye ko je no kushira namye ndumuderege cyane umva akantu nyene ko gukora ikintu gaca kivuma narakamanye so samahirwe nihaye niba kumanurazi nanje simba ngo bigenda gute mba mbona ndabikoze ngo bigenda so rero iyo ndimbi ivumye burya mbona andi makorara ko arandondera abasani barimba sekira babandi nyine baza gutora imiziki bangaya umva nandanaza imiziki yabone ntibaronke bakangaya batangura kundonda ndabakorera clip canangura kubona umengo ufite ari umudere cyaravumye cyane muri Tanzania twanskana Haskana ndamuzi Haskana niwo mwari wa bose na data bose na bakini bose aba data bose na bari hit ne mwari wabo so rero ari ndimbo yari yakoze happy birthday Harmonize happy birthday uyu igerero niyo yangize musi rira batishaje ubusiganje gukora iyo periode wari umaze gukora video zinga zitatu harimo album imwe uvugiye kuditiranya usanga nka 20 umva nayo maze korera abantu batatu korari imwe ifise album umusana umwe n'abandi bantu baza kuburyo imiryango umva kwakora na tablet ngavyo byose nace ntangura koresha ndibuka album narayituriye kuyitura pana kuyiturira barayironze mugabo nta numwe yaboneka babona ibintu byera so urumva banzaniye kano jewe sinzi ngo izo niki sinzi ngo na kamera ryari ryambere wowe ukoreshereza kamera kunkora apana kuyibona nawe ndayibona kunkora mu maboko gusa ishike mu maboko yanje cyangwa gusetinga ijana cyo ninyegeze nyuma y'ikigazo ukuntu ndabwa ati bahungwe
bakiragize ikibazo reka ndayisolvinge cyane yabya kuri YouTube nja kuraba ingene bakoresha kano cyane bashutinga muga byarangiye zihiye barazironka muga ntibibona bazobona nko umuntu umubona hano ahandi hose yera umengo ni bicu so nta numwe yashwane ko niho bizanye kandi pomera nyine urumva ko mu nyuma y'abatasi ubwo kurondera bavuze ati umuntu adukora ibintu by'amanyanga no kuvuga gukora ikosa ntabwo bituma abantu bakwanga kwa mukora iryo kosa ni cyo kibi kabisa so je nagiye ndiga ndabandanya urumva oye Harmonize so indirimbo ifise mano batanaje nanze ibintu ijewe mujama ifunda mukorereko nanjye nkore video nk'izi kabisa ndicana ndiga ndatangura kurondera amahangura amamashine 2017 2018 2019 mpangayika cyane isangamo kaye kinyene ko kumanaginga burya naho niko kamfashije ntabwo nize kubera ngo ari impano nanjye naragira ikibazo nkikebuka kiburya je yo nkore ikosi mu nubwo ntikuta kumubwira mba nabimenye bifati nakoze ikosa kubera kana ko kumanaginga rero karani tuma nimenya ati ikibazo ikoze cyabaye ntugisubire kumwamenya ko none igiran so 2020 niho nacanze Bujumbura jeyo niwo manuka manuka Bujumbura kabisa kisi Bujumbura umusana araho yamamagaye nubwo bitagenze neza yangize mwe byakiriko niko bize Yeno umuntu yamamaga oye je yaranyandika ati peti yangu shuka Bujumbura tarehe hii na hii bana yari umujama wawe mbwabo kuri WhatsApp kandi nyine kwaraganira kana telefone kuri korota ikintu cyo kuze yari business cyangwa byandi by'umujambo ati jenje guhangayika mu gisagara ico gihe ndibuka yari ndi promoter yari muri management ya Waka Light TV bosi wayo rero akisa na telefone ati peti yangu manuka mu gisagara kwa gatanu uzobe washitse isi ndirimbo no muri je ndaraho dufise atabona ukuntu aririmba live sana so arambye ati bana manuka mu gisagara ni visual love yarambye ko afite indirimbo na visual love yake sidani na visual love aho bavuga ati ngiye kweditinga no yarambye ati manuka urazi gukora video manuka mu gisagara kubera nene namaze gutera imbere kujya no ariko musari kina kabibona so wese ndi nabifashe ndaza ndamanuka mu gisagara inoti bimenya byose narimenye kize mu gisagara rero yambwiye yuko ariko arubaka yari yambwiye yuko ariko arubaka yarambwiye ko arubaka ahantu yakiriye abakozi kuko ubona urabona kujya abantu i Dubai babaye basanga abakozi baba ahantu hamwe bagakora yarambwiye ati bana niko nakinarandiri promoter gusa randi navyatsi niko nakinarandiri promoter ibi na ibi njo uzoshika uzokora zo promoting ndabona vibe nshikemwe abavumbuza ati fresh cyanda kibuka 2020 shitse mu jamani namuronde ndamubura telefone namubura ndanyagi bro nanyagi wajya cyara mama irabiri niko ndandurake simanuka nduga abanze umbwiye ko iyo moment byemeze gute kubera urumva umaze gushika ahantu utazi utamenyereye yaryo jambere nje ni Bujumbura bro nta n'inshuti wari ufise no yaryo jambere nje Bujumbura nta mugenzi nari mfise nta muntu numwe nari nje Bujumbura tubwiye ngaho ibyace bigenda gute nari mfise akabaka poko gwanje nyene kuturare muga twaraheze rahera bro the hard man so mva ndamurondera hanje kandi mugihe cy'imvura urumva nyine wangayika tsindi nazi Bujumbura ati yo Bujumbura wenze kinjera muri alimentation y'umuntu bacha bakwica bavuga kwisuma rero mbonye alimentation narayubati nkamfata kandi bisuma so rero imvura iguye naremera nkanyagika sinigera nugama naranyagirwa canke nkabona abantu barumbi ari benshi ane mugabo mbonye abantu bahatanga respect abantu nacinda kuri so ndaza ndahaba nyene gutyo apambana n'ubundi amusakiraza mu gisagara mugabo umva wacu utera usubira inyuma kandi urasubira inyuma mani washitse nase ne wacushika kwandi gari curi kuraduhisha gaye nshitse hari abantu bamaye indaro najyama ku ntebe ku muri saro hajya baje gufungura uya mbo abantu baragoye kwizera ukibashikiriza ukabasigurira ico kintu bacakiriye gute kuko abantu bavuga ati ahubwo muje nara telefone inyuma yo mvuye ndashikiriza ikibazo ngize barambwira ati reka telefone abantu bakwakira banyakiriye rero barambwira ati wewe ngo turajyama hano tugiye gufungura zo turajyama hano mugabo bavyutse urumva ko bavyutse tugiye gufungura turajyama hano ku ntebe nyene hajya intebe napowesha nyene ndabibamwo
niko nacengira amahirwe mu nyuma ndaronka umuntu mu boss aranyimura ndakorera muri studio bajya baproducer byo recording nasinjya mari munsi y'ivyuma hari 2020 ngaho nakoresha nyene ndapambana 2021 ndapambana 2024 Imana irampinzira mugabo urumva wagumye uri focus cyane ku bintu by'u direct bro je nagiye kate watuwasa n'ibiji bya Jesse epidewe na muzo mubaze cyane jibu cyane hariho n'abagenzi banje benshi bahaze mugati batuwasa urabona wa 2020 n'ibiji bya Jesse nagenda nkafata nk'igikinju abantu baje kunywa amazi nkagenda nkavoma ry'amatanganyika kora ry'amatanganyika ari kumwe na ngora nkaca ndayavoma nkaca ntabura ji nyene ry'abakoroga nkaca nsuka muri rya rubuna rubuni rwose nkaca mvuruga abango cyo rwaye isoda nkaca mfata umukate wanje nkicara ku nzu saa sita urarangiye saa sita biravuye mumva senkisa igihumbi nakijya umunsi umwe ndabibamwe umwaka wose umwaka n'igice mbayeho ubuko bro ndahera ndirabura tena mfise inzobe mani ndirabura koga aramaze kugira uye ugize ugasanga ubuziganye muzinda w'ibintu byirabura kamenga bagusize ubugoro so ndabaho ubwo buzima n'ibintu katisha ndabaye kabisa abantu bamenya ko musabaho yes uraje kutubwira ibintu bikomeye bimwe ma challenge wahuye nayo kugira ngo ushobore kwisanga muri no muga ariko uno musiro tugiye twinjire deep ndani muri mu kazi ukora MC uno musiro uvuga yuko hari ibintu byinshi mwe muhura navyo kumbure twe tutaje amasana magatakara awo i moment nkire maze gushikira cyane gose byo binini wasubiremera gute akenshi gushikira kenshi situation ziratandukanye bivanye n'uwo mwagirana ikibazo hari abantu batahura ko ibyo bibaho hari abandi bantu batabitahura so je namaze gutakaza indirimbo kuri sinobesha namaze gutakaza indirimbo simwe mbo mukwirira nabyo bigenda gute kuko mba nyene yavuga ati je nabone imyumvikano hari abantu bavuga ati bro kore sana mba akakuzanira amahera mugakora indi project ngaho ukaburi mu ideni ntabwo bigweze kuzanira andi amahera ati bro tora amahera dukora ino ndirimbo hama just like nkuko cyenda shaka gukora indirimbo ndasanga indirimbo yawe yatwaye nka w'imiriyo gatakaye w'imiriyo mba wamenzemo na Mendel achaza n'indi ndirimbo nk'iya 3 million cyangwa 5 million cyangwa grabana n'amahera mvaye ko indirimbo ntize nka bije cyambye ati rero wewe ndaguha indi project aya mahera yawe ya Mendel cyangwa ndakongereje ko miliyoni ucukora video zibiri kabisa nige yatakaye cyo kikora cyangwa uvugane n'abantu bawe abastilise cyangwa ikiyumve ngene bakugabanya twongeye dusumuze gikorwa ariko usanga stilise gifise za mpuzu musubiramwo abibanza bakagutahura bakakumva cyane bakumve urumva ugwana nuko ibintu ko biraza so arunda kubwira ati yana je ntacyo mbari mu zone direct kuburana rage urunda kubwira ati bro rero imane ko byatakaye ngo turabindi solution makashe ukebuke kabinire birefu so Nguye nyene nibuje ubuzima busanzwe nyene kujya umuntu agutiza imodoka kagonga ndane kujya nyene muganira n'abantu bya mutari solution rero arabaza baraka baza babitahura baza ari no problem so bivana n'umuntu magana ikibazo kabisa je navuga yuko yanagetse kuyaga n'umugenzi wanje wo mu director arambwiye yuko mu Burundi tufatire kuri abateye imbere ba general ambwiye yuko bitewe na kujya kuntu tuba tubona video ingene kala iba yaje isa bivuga yuko kala zo mu Burundi akenshi sizo mukunda gukoresha muratanga nk'ama video akira ama blue bakabakutira ko makala hama mugaca muya subiza nkino hama mwe mugaca ico mukora no gufatanya gusa amasanamu ico kintu ko bari kuri games canke namwe ngo buhinga muri amatsi kubera ko kuza muri shaka makala mba video mu Burundi ubundi ngiye direct ndi nshakora video kubera na jara umuntu yambwiye ati na gadi ngo arahabana araha muri Nigeria bakamukubitira ko makarama magasha mu Burundi nturakora video ushatse gusobanura iki games mu Burundi nturakora clip zijya ukora ni zijya emze ni nziza zaruvuze ati niturakora video basugiye kuraba uheje kuraba video y'indundi bashira mu video y'ikindi gihugu differa urayibona yego so rero mu Burundi abantu ntidukora kumwe najare video ndungi ka rero video nkora rero video mpabandi bagenzi bari ngaho kuri classe nko babonye kuri teresi mbandi wenyene so rero mu Burundi kenshi arabarongi hana batarongika kandi arubya narungitse kugira atarishe ngaho usanga yabikoreye mu nzu so rero
bije ziri mu muziki w'u Burundi bije ziri mu muziki w'u Burundi sinizera ko abantu benshi barongeka clip yanjye ndabyizera bitewe na bije uburyo babaha kugira ngo ico gikorwa cyanye neco ndabyizera bibaye abaye wa mudirector afitaniye ugenzi n'undi mudirector ari hanze sanga harimo igicuti mugabo business hano mu Burundi so ari kintu bakunze kuvuga yuko twese kuri ino si nta gishasha twazanye turaciga MC hari ibintu bikunze kuvuga ngo je nk'akarorero je arabamenyesha makuru muri ndabira ko nk'ibiganiro by'iwabo we nawe nk'ubu iyo nk'uposhije muhira ndatwura ama clip y'abandi we akinshi umuntu ukunda kurabira akavuga ati je umuntu aranyinspira sana mvumenga yakoze clip mvumenga ijya place ni general kuri babo hani wacu anyinspira wapi ahubwo ndamubona nk'umuntu hari neza kabisa general na Brian bari from abo nibo bavuga ati jewe barahe ntibanyinspira no ahubwo barama courage kabisa because baranduta mu kibuga so rero iyo bariko barakora ndaraba cyangwa bakoze uko okay kumbe nanje nokora ukubyongaragaza ntabwo umva inspiration ni umuntu akwigisha nakubwiye jewe inspiration yanje yavuye kwa Haskana ho muri Tanzania ho muri Tizi nanje ndakwiye kuba nk'uyu kabisa so rero aba bandi nikujya nyene uvuga ati turi mu kibuga kimwe abantu benshi kabisa rero mu kibuga kimwe abantu benshi ucukora uraba ati bande bakora gute kugira nawe umenye ngene udandaze byawe ari umuntu benshi bace bifuza kumenya ibintu byinshi kuri MC target wari ufise kuri kano kazi ka umunsi wa mbere zari target ya mbere ntabwo yari amahera ariko nasanze nk'oya narihenge nk'amahera target ya mbere jewe nkuko nabwiye Haskana nabitanguye nk'ivuga Haskana abadayita bose ubona bari hit muri Tanzania wose nimba ari abadayita 10 8 n'abanyeshuri biwe Haskana wa kera sana ari indirimbo yakoze ya Barnaba na Vanessa Mdekera 2010 mengo yarakora ico gihe amakri zamani Haskana no akera oya yatanguye 2000 Haskana no ma 2012 bana zamani jama 2012 so wene rero yanyanspira gute ntiyakora umuziki nko kwinezereza yakora business na dewe yinjiye mu muji ivyo byose byo kuba ku kamera ni kubera we nawe yajya kuri tele burya Haskana mwe mamumenya ataramenya gufata kamera byize yaba umustar yaragenda akagarati bana fatira amahero mu peti ngaho oye je sinafata kamera nini ko brand kumbe nazo gufata kamera ngaba fise mind ahubwo ati naro nk'umupeta azi gufata kamera nkambwira ayifata uko nza koronka ikintu kimeze kumugabo ntazi gufata kamera mugabo kubera asogeza iminsi yashabwe ati jimine ko brand iseze ngashaka kamera so mbo hari ikintu udufate kuri ico nyene cyo kuvuga hari ikintu bavuga ngo iyo igikorwa nk'umudirector atagiye kucifilmira wenyene umwanya wa editing biramugora kuko hari ama angle ngo mwe mufatira kwake kuri amwe bafite tushe bigora iyo ukoranye n'umuntu atakuzi atazi icyo ushaka so rano toye umuntu mwibarabara ngo nkamerere akamera ivyo yumva mugabo umuntu akuzi azi vision yawe aramenya ati nkoze iki musatsa kubikora uko niko bimeze nuko uwo mudio babita ba DOP director of photography no kuvuga abazi icyo director keneye baba bicaye akamugisoma ati nkeneye ibi MC navuga yuko uno munsi mu Burundi tuba dufise abaririmbyi batumvikana nubwo noshima kubavuga nk'ubu yashitse araje nk'umuririmbyi dufate nka Bikrizo na Sabi barakunze kuvuga cyane ko bituko batumvikana urashobora gukorana n'uyu ntihagire ikibazo na kimwe kiba hagati yawe n'uwo wundi ugaca usanga kumbure byanse ko nawo wundi mushobora gukorana kurusha Bikrizo na Sabi mbo nk'ubu urakoranye na Sabi mugasabye bakavuga ati ko wakoranye na Bikrizo je ndabona umengo akoranye n'umukeba wanje je ntibikunda gushobora gukora nta kibazo gishobora kuba hagati yawe jewe abo bose turavugana sabajama ba cyane mugabo turazinanye barazikombaho ndababona turavugana bimwe so Jeff izo umunsi umwe yaranyandikiye arambwira nari namurondeye je namubwira ati tete yangu courage hanzi nivuze ibyo yambwiye ari ibindi yarengeje ko by'amaherero nyine ibyo bakunzi bacu bifuza kumenya gaye Jeff yarambwira ati tete yangu ukora dewe ukora video abaraho baribesha so umva yakarambira abandi dusangiye cyane abisa birama courage umva fizo kabayo open sati twarakoranye mwibanga ibintu abantu benshi batazi twari dusangiye management ya Foreign Entertainment na Empire hari ibintu byinshi mwe mwabonye bajya twarakoranye muri Birimo so rero nawe sati bizozi gisohoka
na timu yiwe barampamagaye turasangira hari muri ville kuri galeri kaze satujaguma mbaza peti yangu hii ball umefanyaje yari bizoza jana jiwana hii ball umefanyaje ndamwexplica mugabo ntivyamutera amakenga kubera yaranze arakoranye imisiri nyuma ya hari igihe twigira gukora amadeni y'urugendo wavende deni y'urugendo wasatse niyo twakoranye so rero bose mbona impano yo gwanje bashyize kwakora mugabo sinashimye kubishira ahabona ngo abantu bamenye ko bariko barambwira ivyo bintu ko bimpa inspiration ivyo gukomeza mugabo ndavuga ati ikindi gihe abako babivuze mu ibanga hari gihe bazoza kumugaragara nuko nkuko nko nkibona yuko tukiganira jewe dukoranye n'umuntu siwe kushobora umbadeje kishobora kuzibira umuntu ngo ntaza kwa nagiye ko yanakwina na jewe ugize approach bwa mbere turakorana wewe ubishimye ukaza nawe jamaze gukorera sinzi ko bafitanye amabifu n'abandi jewe umuntu je ndakora ikibazo wabapfa wowe n'ubushaka ntabwo kandi niba nabinyinjizamo kwe kabisa novuga yuko agenda nari bizi kwigana n'umupeti yakundanye n'ivya director kurikarana umujema wo muri Nigeria sinzi ko mugitwa Tijio Moro ya nondo agenda biko jamani virisi sana umba ngo rujama gwanje ruramukurikirana sana gwambwiye yuko muri interview bizogira yavuze yuko mu bantu bamugora irika arashutinga cyane ni Asake we nawe uma clip kora ninde muntu yakugura avuga ati ubu muntu bitera amaseta bashaka avro no clip yarangoye sana ngo je ma video maze gukora mbaye uko ndenda bizi ko nkorana n'umuntu mbo arukungena nka Diamond Moranda wa behind indirimbo arukungena guru mu director avuga ati okay igibi iyo bibaye musana bayasumbije mind mu director oya mugabo kandi sikosa mu gihe umusani asumbije mind mu direct biratuma byerekana ko igihe duti aba direct bari makantu ko gucegwa kwiterambere mu gihe mugabo umusani ko aravuga ibintu by'ubwenge so rero mbo Diamond kuvuga ibintu nk'ivyo amenda amushigiye kwera yametswe ama clip menshi ari rero yarabonye akavuga ati jewe rero sishaka kwisubira ko we nawe bimeze gute sisamo jewe kwera abasani bose dushika kuri cyo twavuganye asikuvuruge we ni wewe ebara je si condition je nana condition je nani condition mfise kuri te mugabo urengeye ndakubwira ko warengeye so nukuvuga je musani tugishika ndamuexplica mbafise ni photo za gukora kuno ambaza before ko tujya kuri te naraza kamera musana abazi ibintu ngomba dukora nubwo agenza gutora kamera musana aze dukori umva ati warabibonye kwa D1 na communication yabaye yari we barakureka byose urabambia Adriki Hakimu byagenze uko nyene Elipro byagenze uko nyene bivuze iki rero nukubera ko bari basanzwe bazi tuza gukora iki kandi n'ikindi babizeye bo bahamagaye kandi ntukibagire babizeye umuntu bahamagaye ati uyu muntu turamwizeye so reka dukorane nawe kugira gende kabisa so jema numva nta muntu arangora kuko deja video sina nyinshi niziki kandi mu bantu banyubaha mu bantu banyizeye dutinye umuntu akubaha kandi akakuzeye umuntu araguha kwisanzura nanjye cyo nca nkora cyo nijajara ngo ko yabanyeze yacha nipige rupiga bayonye D1 ko yarusha reset nta muzana umwe yatasha tawe nawe barabaruhishije kabisa kugira basi baronke vibe mu ndirimbo nuvuga yuko uratubwiye ibintu bikomeye cyane nuvuga uno munsi nuvuga yuko nubwo director nuvuga yuko hakuri mwe mumfatiye hanini ku baririmbyi biwacu nka wowe iyo ubonye nk'umuririmbyi agiye gukora igikorwa mu mahanga nka kujya kwa ndefate nkandi nka Sadberg yashobora gukora n'umuntu wo hanze sibasha nivyo yama amwe uwo rucakira gute ibintu nk'ivyo kuko arabavuga ngo warigiye babagaye tushe ziwanyu bawe na umenga ni mushoboye kora arinze kuja kubirondera hanze video nanje kwanje sinarigiye mu Burundi cyo oye ntabwo nige video ujye byose nabwiye byo kwasoringa sinayansoringe mu Burundi warafashe ni urigora nari outside ntabwo ari kure na muri Tanzania so yewe man arana sorry mvuguko umwana umuhaye ingari muhira akaguma zikinisha zijya nabi ucumureka ni agenda gusangira n'ababanyi batafise impuwe nawe the way bazijya gusa basanga bana zimaze acamenya ate kumbe kurira muhira biratanga umutekano bivuze iki ndazi ko ntabana hatahurika bivuze iki umusana agiye kuri hanze y'igihugu bifise ikindi kintu bituma rya twebwe abadireta basigaye umusana agiye kuri hanze y'igihugu cyo bituma rya twebwe hariya nta jama datwara bakoranye baramubwira ati bana estiliste n'uyu amara musiliste naya ibi nibi dukora abari under control so rero avuye hariya za yatahuye IQ
ati kumbe video ziko kumbe baje mugabana video nziza bikorwa twege ngatura yo propose bakavyanga basanga tiko tukora balance ngiri muradi tufanye kazi mugabo agiye hariya agenda nk'umuntu agiye kugura ikintu muri alimentation ni bitanu ni igihumbi mugabo ni wacu munashusha amavere mu magura parase so rero kacubwira agiye hariya ico bica bimara bica bidufasha twebwe kugira icubahiro azogenda akore video zitatu azohora muhira n'umuhira azogaruka garutse musavye bije zose ubona ziduga kare video yakorwa kumera make ndabo baratanga miliyoni 5 10 zigasohoka kubera iki barasohotse barabibona n'ibindi bisohoza so bagende je numva bogenda n'abatakanyene katagurutse nkamenya kwezi numva bagarutse bazoza bafise amakuru ati kumbe je ndabitarokora narabaye hanze iyo banatasha bose bazakora ama video je narabaye so genda zi challenge bahurana nubwo bataza babivuga mugabo bararonka isomo birabazimba bakaronka very smart kine mugabo baba babonye the way akazi gakorwa so natwe biradufasha kubesa je numva bogenda bose aho banaduhe n'umwaka baduhebe bagende twe turarima bazoze bafise experience yo kuganira n'aba direct. Okay, kuri MC director siko hit ni kuri wewe nike kintu yugurura hiti yugurura imiryango y'amafaranga baguhuta n'abantu bagiye kujumbana nakubwiye ninjye nta muntu n'umwe tuzinanye akabo mani maje imani mheza agiye bon si hiti yonyine yampaye umuntu wa mbere mugabo mu kwishaka byagiye bimpuza n'abantu kabisa so rero maze kuronka hiti ndavyibuka nico gihe kweri nanje nabonye kwizima buhindutse nabwiye naje mukati wacu kubaza n'ibiji vya desa muga nkoze hiti naje ndavuga ati reka ntungura kabeza. Yes, MC akajambo kamwe tunarangiza n'ikiganiro kubona wifuza gukorana nawe yo kuronka gute kugira ngo ejo canke hirya ejo nk'umuntu wifuza kuronka MC zamuronke byoroshe. Cyo umuntu ndabakumbuka bitandukanye Facebook, Instagram, nome na YouTube, imbuga nyinshi zenda haje bandika direct MC hajya ari nimero tuzibona hajya bari email bivana n'ukungene worohego uvuga gose ndarugi ko ndagushaka ko on time kabisa. Yes, bakunze Step Media nari kumena MC ariko MC naco bitwabisiza akamera kwera hari umuntu mu boss yashaka gukunda ikiganiro ko nimero zitagara ikiganiro zamara imyaka n'imyaka zo modify takaye iri hajya ku mbuga zigiye zitandukanye bagutora ku zina rimeze gute Director MC Facebook, Instagram, TikTok byose nari kabisa. Nk'ubu umva nkanga nimero zo nakanyite nkangura kandi nakavuze barambura ati bamufiti wacu kabisa. Urakoze kubwo duha ikiganiro yego ejo canke hirya ejo twagukenera uzosura kandi udutera iteka kabisa agenda hari cyane kabisa. Yes, bakunze ba Step Media kagasore kishimwe kagasore kaize y'Imana sisi la pomefa uravye kino kiganiro making ashobora kumaze bya subscribe kuri wo banye natwe merci sana ndakubwire back na mimi nitafurahi sana.